kemm ili relativament politikament interessat, din l-idea taf għalna bżonn nbidlu local plans. Il-local plans, il nismaħħa minn bendu ħarġu local plans. Pero qatt ma nbidlu local plans. Għalfej qatt ma nbidlu local plans. Political will li konta tajt l-ewwel. Yes, so, at the end of the day, naħseb that's what it boils down to. Ġifieri, jekk għandek xi ħaġa relevanti, għaliex aħjar ma tħallix hemm. Li qed li issa li Jena dejjem kont naħseb illi inti local plans ma tistax biddilhom għax la darba inti għandek din l-art u dik l-art għandek id-dritt li tiżviluppa skont il-local plans. Mela hekk inti f'daqqa waħda jiena kont qiegħed f'żona fejn 3+1 u sa qed tgħidli li din l-art tiegħi tiswa ħafna inqas għax hija żona ta' 2+1 pereżempju. Mela jien nista' ħarrek il-gvern. Imma l-liġi ma tinix dak id-dritt fil-verità. Mela, okay. Mela hija politika u l-affari. Miex il-biża tal-gvern li f'daqqa waħda kull min għandu biċċa plott xi żviluppa ħajħarku. Hija huwa l-ħsieb illi jekk tagħmilha din il-ħaġa f'daqqa waħda l-poplu ħajinkazza għax ħaseb li seta' jiżviluppa jew jista' jbieħ lill-iżviluppatur u ma jistax. Bla dubju. Mela, Julian jixtieq jipponta li xi biċċa informazzjoni li huwa sab li hija f'relazzjoni ma' li qed ngħid. Mela, we need to consider the next 50 years and see if local plans can be amended. Farrugia, and he's going to take the entire fucking 50 years to see if the local plans can be amended, and then he's going to come back with a... Ministru. The only one who expressed a desire to change the local. 50 years naslu għal konklużjoni. Okay, ma rittaj li xaġoħra dwar Mela, while Abela said he did not agree with the plan introduced in 2006, fil-brackets, għax daw kamlu għan-nazjonalisti, he said it is not simple for the government to change the local plan. We did not elect you to do simple things. Given that the plan created rights and rights, wrong. And benefits for property owners. / the voting electorate. Now I have figured out the sum. Thank you very much. Okay. We're fucked. Insofar as we have democracy, we're fucked. So either we're going to find a Stalin or a Mao Zedong, or this is just going to keep on happening. How do we fix this? It's a snowball. Yeah. All right. Ma reġi ku pessimista. Okay, le, għatin fitxu tama. Jek ikunem kif kienem xurilu, ministru illi jgħid isma' dan il-gvern m'għandux an appetite speċi illi jikrea deterrenti għal-karozzi, għal-vetturi. Speċi dik diġà titfak, non-starteru. Ġifieri jekk inti għandek diġà dik il that viewpoint li inti speċi il-karozza ħatibqa the king of the road biex ngħidlek. Allura, mela kull ma tagħmel naf li mhux il-mestier tiegħek, forsi mhux il-qasam tiegħek, però isnat inqaxru basla wara basla wara basla u kull darba fil-qalba tal-basla nsibu political will. Nerġgħu li jmiss. Biex għandek xi ħsibijiet dwar kif tista' titjib il-political will l-abtit politiku illi xaħat biex ta' jieħu passi iktar koraġġużi. Kif nistgħu naslu għalija? Meta nara, bliet oħrajn ħadu deċiżjonijiet ibsin ħafna. Ġifieri, tiġix tajli, il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Barcellona, il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Pariġi. Ġifieri hemm ħsibijiet issa għanda backlash it-sindku ta' Pariġi ħafna. Yes. Ġifieri il-karozza hija, venerata mhux biss hawn Malta, ħafna pajjiżi oħra, huwa verità li jkun hemm reżistenza, però huwa verità wkoll illi time and time again, all right, daw il-proġetti illi fl-aħħar mill-aħħar qed imorru għal famuża kwotazzjoni tiegħek tal-bidu, l-kwalità tal-ħajja, the livability, li inti għandek ambjent li huwa livable. All right, livability miex ġifiri illi ejja ndaħlu naqra ħajja,
all right? Kif provaw jagħmlu l-belt, bir-rispett kollu, ġifieri aħna morna minn estrem ta' blajja għal issa ħafna ħajja, but is it livable? You know, saqsil min jgħix hemm u jgħidlek. Enhance the people's quality of life there. Diki ju. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-livabilità, right? The livability of a place. Speċi jekk dak huwa lan aħħari li naħseb għandu jkun lan ta' kull gvern fl-aħħar mill-aħħar, all right? Mela wieħed jibda jirrealizza illi ċertu deċiżjonijiet huma ibsin, imma in the long run it's going to improve so many more things. Jiġifieri il-Portugal illum, all right, miexi b'saħħtu għax il-Portugal baqa' jinvesti f'green infrastructure, okay, fl-ambjent. Anki meta għadda minn perjodi ta' kriżi. Inti ħafna jafu b'dawk il-famużi the three pillars of sustainability, the social, the economic, the environmental. Għana x'namlu? Niffukaw fl-economic, forsi fil-social, at the expense tal-environmental. Dejjem, time and time again. Mentri l-lum, the smart ones, il-blit li vera mixin, investow fl-ambjent. Għax l-investiment fl-ambjent tfisser illi jena I can attract the human capital, I can attract the people, the brains, li ħaj kontribuxxu li għall-ekonomija. You know, I grow my economy by actually investing in my environment. All right? U għalek ħafna immuvjaw hemm. Jekk inti ħad tipprova tikkrea let's say sens ta' komunità, all right? Biex tikkrea sens ta' komunità, jrid ikollok l-ewwel net sens ta' imħabba u rispett lejn fejn qiegħed. Jekk inti kuljum espost għal, you know, diżastru ambjentali mibni, you won't even get there. You won't even get to the point li tajt isma' speċi hey, let's work to get this community. Again, jkun hemm l-eċċezzjonijiet. Imma ċ-ċansu li jekk u jekk jiena noħroġ mid-daru nara dejjem dal-ħoċpoċ ta' binjiet li fit-totalità tagħhom qed jikkontribwixxu you know, b'mod minimu, if at all. ħataffetwa. Li jisu moħħidej meta mor lura li meta mbagħad nibda inħaffer biex il-problema xili u bħalma tajt inti biex il-ħeġġa politika biex nikkorreġu l-affarijiet. U mbagħad nibda nemes ma' dik il-fatt li għandna sistema li hija diskrezzjonarja li ma tobbligakx. U dawk iż-żewġ affarijiet flimkien naħseb li jagħmlu amalgam disastruż biex ikollna daw ir-riżultati. Imma tinsix tara mill-aspett ukoll illi d-diskrezzjoni ittik is-saħħa li tajt minix obbligat nimxi mal-erba solari hawnhekk. Jiġifieri frankament. Imma jekk for vera imma qatt mi dik id-deċiżjoni li qed tittieħed. Id-deċiżjoni li qed tittieħed hija naqblu l-bqija tal-policy u dik ma rajniex. Naqblu l-P35 u naqblu l-Annex 2, ninterpretawhom kif nixtiequ ninterpretawhom u barra bid-daqq. U jkollna l-pencil buildings, ikollna l-appoġġi mekxufin, ikollna dawn l-affarijiet kollha. Affarijiet barra l-kuntest, il-kuntest mhux qed nagħtu kasu. Speċi ta' naf li għat li jisma l-Ingilterra l-istess, ma forsi l-Ingilterra ma nafx, l-Ingilterra forsi għandhom kultura politika differenti minn tagħna, forsi l-board minn kejja li tingħata ċertu jeddijiet u mbagħad ħadd ieħor li skut ma nafx. Li daf huwa illi fil-każ tagħna dan il-livell ta' diskrezzjoni u soġġettività qed jikkawża dawn il-problemi. Ġifieri jew ħajkollna bżonn affarijiet li huma iktar preskrittivi meta niġu għal kuntest li jkunu binding, ġifieri tiċċaqlaq minnha. Jo l-estament ma nafx eżatt soluzzjoni ġifieri. Ħafna affarijiet li żemmejna nibda naħseb illi kważi ċitt tiddetta. I mean, ovvjament, tu speċi tmur kontra prinċipji oħrajn, ġifieri jiena miegħek naqbel, ġifieri, għalija m'hemmx iktar importanti mill-ugwaljanza u mid-demokrazija, għalija fundamentalissima. Imma, I mean, tasal punt fejn tajt, I mean,
you just have to impose it. Issa jena bnidem liberali ħafna, jena ma bnidem liberali free market, free market juġobni ħafna, u mnalla jeżist il-free market, u speċa post fej l-innovazzjoni timbet u tifjorixxi, però mbagħad hemm ukoll il-konsiderazzjoni tal-istati. Jiena nemmen li vera tkollok free market fej inti biħwejġek tista' tagħmel li trid sewwa, però mbagħad hemm ukoll il-konsiderazzjoni ta' jiena kuljum qed ngħaddi minn dik it-triq. It-tfal tiegħi kuljum iridu jgħaddu minn dik it-triq. Ħajjirtu daw il-faċċati li huma koroħ dawa. Dawk għandhom impatt fuq il-ġid komuni. Mela darba għandhom impatt fuq il-kollettiv, mela l-istat għandu jkollu l-obbligu li dawk jirregolarizzhom. U għalhekk jeżisti l-pjanar biex isib dan il-bilanċ bejn, il-possibilità mhux neċessarjament dritt, il-possibilità li inti tagħmel xi ħaġa bl-art tiegħek, right? Mingħajr imma ma tikkrea issues, right, for the common good. Mela tlaqna.